Pemirsa nguantu pemasaran produk pertanian, sinarengan antuk instruksi Pergub Bali nomor siki, warsa kletali kledase, indik tata kelola minum fermentasi utawi destilasi khas Bali, roh mangkin mekatah koperasi ring Kabupaten Tabanan sampun ngawit nganggen tuak produksi petani. Melarapan koperasi inucap lakaran arak ke olah dados arak, raris ke pasaran majeng pabrikan. Ketua Badan Pengawas Koperasi Karya Sajeng Bali, Iketut Lokalantara Mausang, program puniki mata tujon antuk nincapang ekonomi kerama desa pamakasnyane Desa Blimbing, Kecamatan Pupuan, sane pindah ke sentra ngasilang tuak enau utawi jake. Hasil petani inucap raris kaolah dados inuman arak konsumsi, arak tabuh, arak berem, miwah tuak manis. Paiketan ipun nganggen produksi tuak jake petani, mangde petani nenten wantah maduai pikolihan pindah ke pengrajin gula aren, nanging taler maduai pikolihan sanetiosan saking lakaran arak anutin standar produksi. Lokalantara sanes pisanan pindah ke Ketua Kadin Kabupaten Tabanan Latarang, upaya puniki taler pindah ke penglantur saking program Kadin Bali sajeroning limbakang ekonomi pedesanan ring tengahing pandemi COVID-19, mangda petani ring desa maduai pikolihan akehan saking produksi sane keadilang sedurung nyane. Daweg kekawitin ring panguntat bulani lintang produksi tuak ring petani Desa Blimbing sampun kawigunayang 150 kantos 1 liter rahina. Lakaran arak selantur nyane kaolah antuk fermentasi raris penyulingan utawi destilasi. Kerencanayang saking pengolahan ngantos pinih kidik sama liter wau kakirim ke pabrikan antuk selantur nyane kaicen pengemasan. Manut Lokantara panglimbakan usaha puniki pacang raja kemargiang antuk memperkanti sareng bumdes sane wenten ring Tabanan tur nenten wantah ngawigunayang tuak enau nanging taler asil pertanian lianan nganutin potensi Tabanan pindah ke sentra pertanian. Ngenenin indik punike paiketan ipun sampun ngedata wewidangan sane maduwe potensi inucap. Manik bisnis Bali nguningayang.